mwaramutse neza. Ahangaha twaje kubereka uburyo dukora isuku, uburyo ushobora gutegura icyumba cyawe. Ahangaha rero murabona ko tumaze gusasa, urabona ko bisashe neza, nyine gusasa mu buryo bwa moderne. Aha tukagenda mbere yuko usasa, gira hino se amajwi agenda. Mbere yuko usasa uba wabanje ugahanagura, wamara guhanagura ibintu byose ukabishyira ku murongo, warangiza ugakurikiraho ikindi cyiciro, ugakomeza ukagenda ukaza ahangaha naho ni mu madushe, tuba twakoze isuku, twateguye. Ubundi ntabwo ari byiza kugira ngo ubanze gukoropa, guhanagura ngo usase nyuma. Urasasa, wamara gusasa ugahanagura, warangiza ugategura, ugasohoka ahantu hose hasa neza. Kuko iyo ubanjije gukoropa ugasasa nyuma, hari igihe usanga n'ahandi hadasa neza. Rero nawe ukeneye gutegura neza icyumba cyawe ku buryo nuja kugana ashobora gusanga ko aho hantu hafite isuku, nakubwira iki? Stopinga.